Here today, mesa.skincare channel at si ka buka chu. Ole hey, hunray takchung kanin muto lawa. Tila kan rede uvang vanga mi malthil ate kan boyven newa ka subscriber te irinom taka milola subscriber wagin ne lom to kan sei ma support chuanin tunchum video a hianin I products karon review dona products pani karon review dona a top thlai milo en sak don ne Skinella brand sami an vitamin C face serum le an Vit C moisturizer day cream karon review doni or I amma sign vitamin C serum hi ka soi nga langa a ingredients a hianin Ethyl Ascorbic Acid mo vitamin C derivatives khan manga chuan heba ka hianin niacinamide a oma chuan vitamin E a om boka chuanin lemon le orange fruit extract mo I thei vitamin C tamna thei ani nge hemi te chuanin kakdu plum extract om bokani hi brightening ta na cha maya I Skinella hianina Skinella brand hianin an tumber chu thei thatna manga I vun chon mo vun enkol khania an brands poina aron tumbelania I thei ra chi sang hi an mangna sa an products shima hianin an tuma hian an chiang ka tivea chudai chu atha ka tia chuanin a Vit C serum hi ka mu dan kan soyanga I Vit C chak vut ani in ka hrelem lowa ma che bur khat ka mang zo thaka ka manglai ka lo tilanga I ka mang zo hne ve khop mai chuanin I Vit C chak tak ani lo ma se a chak lawa wang khain han effective lo thak kha chu ni big lawa ma se I effective ka ti na chu vuna tinunga vuna tiglo mai tinal enge mai duktante I my acne spots kanti my bol duktante khachuanin ke chu effective tokin karing lawa enge ka mai nunglo ka mai thu ti tante le vitamin C beginner amang chan tur tan mo beginner tan khanin aman chi khopin karinga hi chuanin aka try ve du shimshime tan po aman hi atolem lawa chuwang chuanin nakina manzat kala soinga chuwang chuanin han man ve chin po kha poi lawa perfume oma vitamin C enge I serum nam anam cheka Vit C ni wangte po ni mai the hian in irritation te allergy te engma min thlen lawa tin anasa lawa rim hi arim ti reu maya rim sheoma ni lawani I mase allergy ni tan chuin lo film cordon nia chuanin I ama hi texture hi water based ania I apotsia ya mase ama hi atui reu maya amom lawa ban lawa I oily skin tan po man nga mania man thei turania tin sensitive skin tan po na man nga mani hi chu chuanin for all skin types ani hemi serum tak hi chu chuanin amanzat ka amanzat kha chengzali somsari panga manania 30 ml ania man chunga reve ani ti chuanin an day cream lama hianin kal ve thungila an day cream SPF 50 plus ani ve SPF atel ve ni chu chuanin mase hemi chu ka soi masanga SPF 50 ni chu atok lo ka ti chin kha mo chuwang chuanin sunscreen man tel thawa ngai ni chuanin heta po hianin Ethyl Ascorbic Acid tho khan manga chuan niacinamide tom boka chuan Vit C serum nen khanin ang deuh renga om kha chu chuanin Vit C serum a om lo heta om atle malang sa deuh kan soi zo kanga chuta chuanin shea butter oma shea butter hi chu vun dehydrate chatu vun ta na sel mai khania chuanin an sunscreen filter si an enle bokila SPF home ve sia I heta hianin ethyl hexyl methoxycinnamide kha oma chuan octocrylene kan ti kha om boka chuan ethyl hexyl salicylate oma soitop chuanin kadu khoplo sunscreen long anga man tur chuan sunscreen tel lawa man tur chuan ti teng SPF 50 normal lom sunscreen man ka ngai lo I lo ti pal hlawang ti ka hlawa hemi man hian sunscreen man ngai a filter si kadu khoplawa chuan diametic on om boka silicone base ani chu ma se silicone base ani wang khan mana shom lo o hei kema pon kholum lai te pon kamanga anuam lu tu chuanin perfume om le boka ta hianin an Vit C serum nen hianin arimai nang deuh cheka an perfume hanin an ka ring deuh Vit C ang thawin allergy te irritation te min thlen lem lawa a cream bika ka soidu chu shea butter te oma vitamin E te oma amum tura kan lo ngai ang ti ka ringa ma se amum lem lawa mana nuam lu tuka a light boka kamang lai ka ton tila nang khan a light boka vuna timom lawa ati nong chathawa a hydrate chathawa hetiang ko nga chon a tha ka ti maya Skinella hian in Vit C range hi an nga khop maya face wash an neya chuan serum an neya day cream night cream thain an neya hengawi combination pack anga an siam dewania omzia chuanin man kop turat siam dewani chu chuwang chuanin vitamin C serum le a day cream hi ka manga
apania man copy a cha ka ti man the chuan ka suggest stop apania man copy a chan chu apania ka man kop khan e kavuna danglam na kamuna sajok vitamin C serum chu man ai khan mo e kavunan tinung maya anti glow a e mai ti glow top atinal lutuk chu ka duna lai takania chuanin abaka chuanin enge sports te chu an tlem chuan anti dalve ka ti dallo thak chu ni big lo ma se tlem chuan anti dalve a ma se e enge khatiang treatment mangdu tan chun rei tak mana ngai ka ringa an product si an se veng renga tuna hianin ka man zo to nu de video hi ka siama e man to lo nu po khanin enge side effect an khan nei lem lo a e chu tiang thleng chuanin e ka proof to a he min munga e a tha ka tia an safe piana a cream bi ka hi cheng za thum songa man chaw nia vitamin C cream te serum te zanga man king lo om chun ni hial me thin Skinella hi tun nai chhuak thara phei chon mo lo try ve chin ro nuamin tiang i in sil ka ring lo a cream a big po hi for all skin types ka ti dry skin chon winter la chon in du khop lawang ma se i summer line na na chon in man nuam khop maya i SPF a tela wangin zan lama chon man lo tu ro ole tun chu ma chon khati zu ha kalon review thei ni se Skinella product si ile ve du chon Skinella Mizoram ti kha IG a anoma e lo follow ula ani lo ponchal tlanga khian Nazareth Hospital opposite UCO Bank noya khian an oma e ti lai pin an dor reng theya tin karon soi zong te karon review zong te hi a chabera adik bera ni lo theya e ka mu dan te ka ngai dan te karon soi chona nia e ilong mang du lo ni poni thu nia ilong mang du ni poni thu nia kha chu nang ma du thlanna ani ti khalo siang se ole tun chu ma chon khati zong khani se ka video te milo like ka milo share saka ka channel te milo subscribe sak tu zong chunga lom thu ka soya ti chuanin noya hianin affiliate links ka ron dalia products in lom theina tur te kha e athar te po om to me thenia lo enru o chuanin video le pe ka kain mule cheu don nia